Баро Рекорд, это твое будущее. Нашим абонентам желаем все наилучшее. Мы одна сила, братан. Мы ездим по городам. Баро Рекорд вам успех. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, леди и джентльмены. Шумо ҳозир дар канали Барори Кор қарор дорем. Дар меҳмони мо маъруф ба тахаллуси Марио. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ ки Маъруфҷон омадӣ ба канали мо. Зор омад ака. Ман гуфтам як се савол дорам бутемад агар имконият боша. Ҳамин якум саволи ман ҳамияи Маъруфҷон ки ҳамин ин савол дар шонам дода будам. ҳамин шонемсӣ барои чӣ именно шуморо вибират кард овард дар консерташ? خب بار دیگر سلام علیکم به همه نفرایی که ما را تماشا میکنن، پیگیری میکنن. برادرها پیش از سوال جواب دادن خواهش میکنم نفرایی که کانال ما تماشا میکنن بدون این کانال برای رکورد ابونه شوین و برنامه نوبتی را با میتونین همجا تماشا کنین. رحمت کلان که برای دعوت در برنامه خود می‌نداریم که قدردانی کرده دعوت کردین. از رحمت خب برای چی شونیم مرا یعنی روسیه برای کنسرت آورد. من فکر میکنم که اولین درجه برای احترام بود. یعنی اگه شباز مثال سخت مرا احترام میکنه و من اینچونین بعداً برای خطی اگه شباز مقصد یکم جو رفتن یکم جو شیشتن یکم کارا بود کردن باید ادپتیر بود کنی اگه شباز ده. یعنی مسئله کارایی که اگه شباز میخواد باید هم چیزا خید کنی احساس کنی. یعنی مثال خود دکم من قطع صحبت میکنم من نمیدونم که مثال خودم میفورم بسیار گپ زدنی من نمیفورم مثال این چیزا من نمیدونم خودت باید جای دیگه هم میشینی میگویی که هم گپ میزنه صغیره که من نمیفورم. مثال هم خیلی موضوع قطعی ده ادپتیر بود کنی باید وجه بدونی رفتارش برای که اگه شباز بسیار حالتای میشه مثال مزهش میگریزه وجه هم چیزا من خید میکنم ده درو پیگیری میکنیم هم چیزا یا که حالتای میشه که یکم کمکی مثال سوم قطعی نه یکم کمکی چه بگم گپ قطعی اقلان یکم کمکی سویت قطعی در دوش میشه مثلا من درو خید میکنم من فکر میکنم ای حالتام هست همین سببم داره برای آوردنشون همین چیزا خیال میکنم و گفتم که یکم درجه برای احترام بود و اگه شباز مرا 2018 وعده داده بود که ما اگر کنسرت مونم در روسیه حتما ترا میبرم حتما قطعی کنسرت میمونیم و 2018 یا بار اومدن بودیم متاسفانه نشد و در نصیبمون 2021 ده بوده اومدیم و من میندارم اگه شباز که کنسرت رو آورده گذروندیم زنده باشن همه وقت ان شاء الله که یکم دستگیری یکم کمک با طرف ما بیا ما همه وقت تیاریم برای برگردوندن همین خوبی را در اگه شباز. خیلی بچه ها دیدین که اکه شهباز یعنی که شونیمسی وعده داده بوده ماریو را که 2018 کنسرت کنم اگر در شهر روسیه من میبیارمد این 2021 شد اومد با وعدهش ایستاد. دیم سوال همه خیلی که ماریو جان در سنت پترزبورگ هم کنسرت کردین در مسکو هم گذروندین همه در مسکو آدم بسیار بود الی در پیتر؟ خب سوال زور مسکو دا هم بگیم پشتی هر دش یخی بود آدم ولی دستگیری مسکو کمتر فرق داشت ای پیتر بگیم پیتر کمتر آدم بسیارتر بود ولی خیلی که در مسکو مثال دو کردن و دستگیری کردن و هایهوی کردن پیتر دا خیلی نه پیتر دم بود ولی چنین مسکو نبود مثال گپ پروشته شده مسکو دا خیلی هایهوی و چاق دستگیری خیلی گرونکی باد بود پیتر دا پشتی هم خیلی значи پیتر خیال میکنم بسیارتر آدم بسیار بودن نکیم значи مخلصای شما در چین پیتر در مسکو بسیار بوده نمیدونم شاید اینجا مثال روز یک شنبه موندیم آدم در اینجا بسیارتر بوده در اونجا ما شنبه موندیم آدم کمتر بوده نه که دستگیری زور بود چیزا نمیدونم هزار رحمت که اتوی دادی انا سیم سوال که اگر یگان کس پیدا شوه بطلر شما را به کلا بگیره امتر ارگنیزوات نه بطلر گناهکار همه‌ش به کلا بگیره شما تیار هستین استودانده یعنی برای بطل کردن ها خب ببین که اولش که من ژلانی بطل ندارم برای که همین چیز ما در ای بای وجه بگیم یا آدم دیدن دور کودک دور ای پای زندگی
Адам чиз айбай аввалиш баъд имш ки вобаста ҳеҷ ҷо мекунад ки баъзе гапҳо баъзе суханҳо задиват мекунам баъд одам маҷбур меша батл мебурояд ку мисол ҳозир нестай ҳамун нафаре ки задиват кардагӣ боша мара штоб ман қатъию батл бурам бигем ягон баҳонае нестай барои батл кардан вале акай Шаҳбоз шоҳиди зиндаи дар Москва будем занг задан 50 000 пешниҳод кардан ки нем 50 000 метиҳем та 50 000 рубли русӣ метиҳем та барои қатъи номша нагирам барои қатъи фалон одам батл ки ман гуфтам дар ӯ интереси нест боша гуфтам кирои ақаллан ягон баҳонае боша қатъиу батл кардан ягон одами соз қатъи мебурам мекунам но ман иҷа омадам ба хотири консерт ба хотири бари акай Шаҳбоз дар будан консертҳоро гузарондам фикр мекунам ки дар кор нестай батл ҳозираш дамада агар ягон кас задиват кунам мисол ягон гап чап кунам не мебурам қатъи матра мебурам хеле ҳамхали гапҳо бига агар шояд бурам шояд буроям не ки ман мегум ку аввалиш ки батл мада дар кор нестай ман худам желание надорам вале меган ку сум ҳозир любой условияро шикаста метавонам хай бачако ина Марио намебуромаде батл пока что ягон кас ба фикрон ки батли Мариоаш дад накунем ба қарибӣ хелам бигем мешавам хеле хато намекунем хай ҳазор раҳмат ки ответ додӣ бо як саволи дигар мегум бутем ки агар дар ҳамин шаҳри Россия кор биёвӣ местӣ например кори ки компютери офис ягон кори дигар не офис ам хеле коро ман худам дар мақулай ами имин ами офис кор компютер қатъи ам хеле коро ман дар мақулай ман агар битонам мисол оилама учама файрод карда агар битонам қувватам бараса ва ҳамун оли ки мисол ман мегирам бигем ҳамаям чизро покриват кунад расходҳои мара чӣ ба неместам кор мекунам мисол хеле беҳтара бо барои сатҳи зиндагиро хуб кардан вале мутаассифона корое ки мисол ҳастанд оиларо ки файрод кунӣ ӯро хуронда наметоним бигем да барои ҳамин ҳозир ҳечи гуфта наметавонам а так бигем созай ба худу 100% бигем оли 100% агар худат тоқа боши биёи кор кунӣ но ман худам тоқа мебирам зиқида не значит ман фаҳмидам ки Марио кор мекунад дар Россия ба як шарте ки семьяша биёрад дар инҷа ҳамин шарт хай фаҳмоишам фаҳмидем як саволи дигар беғарз ҳамин реп ягон бизнес ягон дахода ягон чи худ дорӣ сони бардорам ака сони кушодагим баҳдатда ҳам сони кор кардистан як рафиқамон дагим кор кардистай давҷа ва ғайри ӯ сони ман худам монтажёру операториам мекунам монтажёрам ҳастам қатъи тоҷикон групп кор мекунам хай фаҳмо ягон саволи дигар бутун Марио ҷон ихтиёр дака дар Питер ҳам будӣ дар Москва ҳам будӣ ҳамин ҳарди шаҳрҳо кадом шаҳрш дар махлай Питер ба Москва ман Питера ранги ваҳдат дӯст медорам ака барое ки 7 сол Питерда будагим метро Звёзда зиндагӣ мекардем дар онҷа машқ мекардам 4 сол машқ кардам 4 соли дига 3 соли дига кор кардам дар Питера қариб ҳама ҷоша медонам Питера хеле дӯст медорам да барои ҳамин якум рӯз ки омадам ин бира сар надодам мара иҷа бар мара уҷа бар мара иҷа бар ҳама ҷо рафтем тамошо кардем ай сар Питера хай ман дӯст медорам ака Москваро барои чӣ нагуфтесам Москваро ман кам будагим як бор омадам як моҳу 19 рӯз истодам рафтам қатъи клапиё хоб будам ака Москвада як бори дига ина хай некарад омадам ина консерт ба консерт гаштем ака тамом Питера ака ман дӯст медорам ака ман нагуфтесам Москваро баъд мебинам просто ман Питера дӯст медорам тамом ҳамин иними як шоу карде барои акай Шаҳбоза ҳамин например чанд одам ҳақоратон кард бисёр будан ин шоу асосан ман ва акай дуди худо ташкилиш кардем ва баъдан эмибиро даровардем манталианоро даровардем акай суроба ана бисёр ай одамое буд ки ай тарафи эмиби мақсад моро ҳақорат кардан ки хай ай бихтона ай чи ба эмиби ответ надодени суса хай бо бисёр одамое буданд ки эмибиро ҳақорат кардан ки на хузири устодат бихези итаута вале ҳамаи чиз шоу буд мо чиза сохтем ки ана мисол мухлисои акай Шаҳбозам консерт биёнд яъне ай сар акай Шаҳбоз заводид шава ки ҳамин ай дини шогирдеш буд ки ай қафош гап намезад ягон гапш намегуфт ҳамин ҳам зидаш буромад буда бигем заводид шавад мақсадмон ҳамин чиз буд тамом ҳамон одамое ки например ҳақорат кардан ба навистан ба занг задан гуфтанд ки хай бахшиш комментари одам навистаган даличкам навистанд ки Марио чӣ кор кардем бо мои бачараи ҳақорат кардем хай бахшиш бугӯ ака бахшиш пирсидан западло неста ягон вақто бигем чиза мо сохтагем наоборот мо бояд ай подписчико бахшиш пирсем ай ҳаматон бахшиш бародаро барои ҳам шова кардан хай бизнес бале ҳам бизнес ҳам мақсади асосии мо заводид кардани шом буд ки шом бояд ай сар
заводид шавам. заводид шавам. ба ҳамин як саволи дига дагӣ боше агар ҳамин МБ дар Питер мефораша ки 10-1 бизанад. Лекин 10-1 ҳамида ту ҳамчун репер ҳамчун чӣ хел матлабу одаме ки ҳамин соҳада ҳамин соҳада ҳастӣ чӣ хел шумо ҳамира распринимат мекунед? хоб ҳудаи 7-1 биромада ки ман фикр мекунам ай ҳудаи 10-1 ҳам мебирояд, вале иша интизор шидам накунад, барои ки мисол натоҷое ки ман МБ-ра медонам, ай тараф фикри зиндагӣ, фикри худаш кор дар Россия, мақсад вазъияти оилавиро дидан дар ватан иқадар проблема аст. Аки ё проблема не бигем уҳдадориё дорад ва болои ҳамаи чиз бо тайёр шидан против 10 нафар камтара қиинтара. Агар МБ ай ҳудаи ҳамин чиз бироя муваффақона ҳаму батла гузарона, значит МБ яке ай реперое астае ки мафкураи беҳад бақувват дорад. Ман фикр мекунам хубай бироя, агар ки ҳам 10 нафар рӯзӣ шаванд, бироя ман тарафдор шум дастгириш мекунам. хайна бачаҳко, ҳазор раҳмати калон ки тамошо карден, хай дастгирӣ кардамитон карден, гап надорум накарден, надорум. Хай ҳазор раҳмати калон ака омадӣ. Хай бачаҳо чӣ гуфтанем? Ассалому алайкум, мир вашему дому, мы у вас в гостях. Let's go. Зинда боше бародаро, я бор дига ака раҳмат барои даъват. Гап нест. Зинда боше. диққат бачаҳко, бахшиши зиёд мепурсам ки 1 минути шуморо ман мегирам. Иними ту ай пишти экран штагиним хе нигоҳ дорӣ ку? Права надорӣ, бекор дар хона ховӣ, мошина дорӣ, ту метавонӣ ки дар таксопарки барори кор, доставкаи курьер кор кунӣ. Гарантирую доход 7200, прикинь, 7200. 20 заказ мебари 7200 кор мекунӣ. Ой таксиё ба фикрам хе кор намекунад. Ту метавонӣ ба велосипед кор кунӣ. Барои ҳаму бародаро кадоми да интереснай, ҳамин описание дар номерои телефон ҳастай, метавонӣ занг бизанӣ, маълумота полни бифаҳмӣ.